Buddhist temple Aaja Ibenala Sadio Bimalangkur Muatero Bantere Sriti Mandir Tulidon Sradio Bantidai Mudeangar Dol Gurini Are Muti Banete yon Mekine Degangor Lai bot degangor ikine Juni Mo video on Gom lai dewa Daya gurine Subscribe guri diwa My YouTube channel lu Sradio bantere Yot Muti banete yon Sradio bantere Dol gurine Banete yon Sriti Mandir Tulidon Sradio bantere Bante Kajakene Bajeisora Sekene Onek Quran Bulate Nanan jagat Bide-bide Sekto dharma alada Biledi Bantere Sriti Mandir Tulideo yeven Ogurende Even alada Bajeisora Ananda Buddhist temple Muy ene Degangali Andre Sriti Mandir Tulidin aja Ayo tuh ya Yang area bây giờ là đó bởi vì đâu gom lại rồi Samay deket gue Biar ba Biar Biar ada ngurang nih Kalau
piye kurina daga kumlano gorani Bajeisora piye dada bantere sadya bantere sat siriti मंदिर बने दे ये ini Bajeisora Ananda Buddhist ini dengan le ini Bali dia mah mau itu berai chong ini আলাদা বর্ষা বাইচ হয়ে যাব আর তাই মই কয়েকদিন কমলা নগরত বেড়াই এনে খুব কম লাগে লয় ইভেন Bajeisora Ananda Buddhist temple do oi ikene do gori pani antar यार हिंदी जने के दयाल adaman mungkin ya roh de barsestare balpi jaga ni berada ho gom laga kota hindi to nalala yang ejon ni ay hey adaman nih adam gora nih tole de re buri দেখা যায় adam gora nih আলাদা সেরো ইত্যাদি সেরো ভালো আলাদা গড় বলবি করিনে এই দিয়ে আলাদা কমলা নগর দে গড়া নি আলাদা কমলা নগর বলবি কমলা নগর আনিন্দে CADC nalada kota
এই বলবি করে নে বহুত গাছ আদৌ বলবি করে নে বহুত গাছ চলে আর mau video gam laile daya gorine mo YouTube channel lu subscribe করে দিবা তাহলে যাওনি kan yang area bu degangor live video yang area bu degangor ya seradio pandai ya lada tanne nakso achun ado luyun nakso achun lain ado luyun itu puryanto live video kemarin deh lu ini dia lu depan paraga bahan para yung ano lo deh kakao rin deh kan dia lu depan para tayo pagka nagagad jara sir seradio tumalongko mga tiro banterelo da ayun thank you pertama mau video bu akan bercontoh daya dong video live ini karo sampai belam itu baik dol video bane de verse story dakunore puspana hello
like ko jadon. Thank you. Ekonore.